pisang coklat aing. Waduh, Mang James we. Boga nu kieu di mana Pisang ye? coklat aing mah di BP ya belum. Jiga ngeunah euy cenah sane je. Bakakan. Kieu maksud aing teh Mang James ka dieu teh nya. Ha, Aya tanyakeun. PR budak boga PR ieu teh. aku sih yang nanya ke aing. Ka bapak ibu guru sia belum. Sugan Mang James apal ieu mah. Coba dong. Kesukaan monyet titik-titik jawabannya teh pisang coklat cenah. Alah gitu. Monyet paling kita tuh makan pisang coklat. Percaya aing mah budak pandai ngajawab gitu. Percaya kumaha? Mana itu soalnya? Tah, Hah? Nanti pamer lain. tah. Monyet ya kesukaannya makan titik-titik. Di usia atau di usia aja budak. Heeh. Kesukaannya makan pisang siapa budak? Budak siapa bener? Ini Saya kita bahan dari pisang coklat budak. Ya bener. Tenang.